Kaya kami tahu dia na perluan pun Allah Ta'ala puasana. Tahu tamai ular ramalan na dia na tuba makali pun Allah Ta'ala. Angka mau tu di sini puasamu tapi tania puasa makitu perlu pak. Wilor mo je jolo tuba gangkana makanjai bate mutikan ya katana puasa. Bukit masigi na sebab tamu na ki pun Allah Ta'ala dia tu na wadi tu maparisujo ipangolwatang aje we. Deno di. Ya kumiki maparisujo ipangoloban ring aje we. Biasanya marigaga puji dino pak, iya pa na marigaga ko talupai wi akhirat. Iya pa tu na marigaga. Dia na marigaga ko takilo ilori atu tungal linuta. Ya. Tapi iya pa tu tabahaya ko talupai wi pong Allah Ta'ala. Ya. Dia na marigaga tu makan jatuh kumege warang parata. Yang penting aja talupai wi asiri kingang asuri mondrina pakutanana pong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya malunatun malunun ma fiha illa man kana lillahi ta'ala. Sadaqallahu ladhim wa sadaqa rasulil karim wa nahnu ala zalika minasyahidin. Jamaah subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya rokobusi makwero tiwi ngerangi ya watuku anak-anak. Ya kubusi riolo pak natomilau mak beri jamak perno je dahulu ko sadir masih. Dahulu kami ya tadu latum masih. Kunru je to mahala tadu. Ya, koko tayang kamu tadu na tayo di de. Engka say balu tapi di sekar siempas si pay balu na puwad din melitadu. Labay dahulu kaya engka si pak buku jomo. Jadi kupure mampu cuma teriolo na para kaya rupa dokulalan na sana bisay na ruyah kalam mo pede aman. Alhamdulillah makukuwe ang kanaya sa tado aman. Sinina susum lebih ku kadire narima kona naro sitina jami mangi simata sukru. Sukru na sabak tunga-tunga. Papuji na sabak papuji simata gau apalayolo desi dari pung Allah Subhanahu wa Ta'ala gangkana insyaallah tulina tuntungi na sabak hidayana gangkana insyaallah pede lo aswani pede mawi inadai penada pililet tentu mangolo ri pung Allah Subhanahu wa Ta'ala tapi insyaallah wirikada mula-mula wading iruntu pole ri malaika iya konada pilileta yakrahul mauta wa ana akrahu ma sa'atahu i atanna pong Allah Ta'ala haja na makadokado melono ya dina pasiruntu ko pong Allah Subhanahu wa Ta'ala malada imo kita orang sangadina iya mo upunin na wa madicing iya na iya kataye na dina paja to si paringerang wa zakir fa inna zikra ya Irosi paringerangi malada make guna risisena tau matapat tu. Unro malada tanah poji pong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unro malada tanah nanangi kamana ni rupana sabak pas sabarangi na wading irulungan atanangi tur libo na ya tanay atanangi na kumate ki asana sanangi mundin amati. As-salatu miftahu kulli khair. As-salatu kafaratun bima bainahunnal kabair. Iro sampajange
palolona dosa ripallawaganna sempajangi mundrina selama dosa batoh ini diri. Ya. Nah kita orang ipo Allah Ta'ala kotako angka dosa tabato soal sempajangi pallawaganna selama dosa batoh ini diri. Gangkana sekasih pasirak kasumbangan. Ya ada hulul jannati bikairi hisab situngat-tungan itu pasti dikai sumbangan isaka itu termasuk pas sabarang nawaddi mutam ki surga tanpa hisab dengan syarat kumakan jan sempecah. Nah kita orang mopi pong Allah Subhanahu wa taala romelot parmadeceng wal hajjal mabarul laisa lahu jazaa'u ilal jannah. Naya tau pures sapi bau tulai digana wala keng sangadina surga pamasina. Nah kita orang mobi pong Allah Ta'ala di kamaha na suku hajita maka na paturungan isi diulang pangulunna sinin na ulangi iya naritu ular ramalang untuk capuriwi patat dengi sininna wat dinge nasabari na maiga pakutana iruntuk na kumatiki. Man shoma ramadhana imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nigi pakai guna na sebab atunrungan atungan ular ramalan. Sininna atas salan ma sininna. Ya, dina kada saisana ma taqaddama min dzambi sininna dosana ya dampang ngipode ripong Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah amin. Ya. Dengan syarat sininna pakkasuyan na perintangi pong Allah Ta'ala ya kuragaiwi na suku-suku batai tapasidinar. Sebab itu pakkasuyan mak termasuk tanang-tanang akhirat. Ya. Ya komeloki pakanjaki tanang-tanang akhirat ta alaki caming ko tanang-tanang lino. Ya. Ya tu ko tanang teli lino pamanya asi tanang. Iya kona dapi ni waktu nasi icomo si aja tak kadahai mau ada ni icomo mak buat tu ai madoko tu ya irita inandrilla isampro aja tak kada mau tu lah ini tu mandre aja na pada sampro ko te ko makumati apa hatta irita na kacak-kacak balawe paci-paci ngipitawun na baja-baja ko takon kasariya takar mo tu balawe me tu iya na pahang maka kalalang dan de pedi muhuni balawe pedi mengaru jadi gapi mengaru ani uno ni galkanna mak bija balawe padahal wingar ariolo SMP mopi ni pangarai kirim pamanang lo mak balawe pak serang watwiro pamula na SD latu SMA telu tahun denang kana kacai balawo asente mubak manipahang mak dimundi dan de ia muatingi balawo na pandra sakondo di sakar kendusi mala pahang iro nani nurami mengagamate uno maka solang inilah maka primitif memang kode nak kasolang ya silna masabe kadere non ridongi mak bani loki palut-lut tu ko labu si aja nak bani ku tu aja takra tawana memang mei tudungi. Nah ini terjadi pak kekoro ilautang makoro pahan magaluri koro watana kiburu mundir masih taupi dijega dijana melo cau sisanna mata sa asebe digaga pangoto melo jamina sai rogi giji kwa tu le jama poli nasa cili-ciling na wiri-wirin namha gangkana lo sapa pasampak na bagai dua maniero gagero dan sikok me memer dali dijin micau makodoro tanang akhirat yo ko makanja ni sampajata pakanja ki pasukku ni sebab sampajasuna ya bilu balui ni sebab baca-baca Quran sikri ya serikoma itu dimakanja asidakah ki asumbah-sumbang itu pasti dah kayak pak aga 5 kegunaan itu pasti benar nomor sedih
tasiduhum fi amwalihim. Yaitu tahu timas sumbangan mas sedekah itu orang peran mak barakah itu monroy. Barakah. Ya. Yang kedua dawa ulil maridi yakun kata itu di masyarakat pina dina makan aja gada alik na diri mo peritan kasukuru kan. Gang karena ya to maka dia to mesike. Ya. Maka dena barakan sebab dena kada su jadi ia rawai karang itu monroy okoro ipasoro nama bomna. Apa dia jena kana cili-cili. Ya. Nomor 3 yarfa'ullahu anhum balah patulak balas itu kan itu sumbang kumsigi kung katau pari iwiri-wiring ni kato dia tahu kemana mau je miro na 7 mati tahu pari masak dito apalagi si tudang ini masalahnya. Nah. Yang kedua, ya ada hululan janta bi ghairi hisab. Ya, kumakan jak mana ni papasukuna yobi kita masuruh ke pamasena pongalatara kana degaga pakutana iruntu. Ya. Irupos. Namun ya ko iruntu ni ro makadawi papasukuna. Aganna si belo ballona iare gabarakan. Baca Quran termasuk syafaat kami namatan reseremoni na po Allah Ta'ala tapi degaga mudarat na baca Quran kumatengang ngiyak pedatokan a Quran napata baca to di ukuti mundri degaga mudarat na bahkan na taggo ki malaika idi miting kanini yan riasang ipasilapoy di cingi gangkana makalele di Cina pedato dito nagatapahan baca Quran dito na jaga mudarat. Baca Quran ipahat to pa. Maka iya ko to mengaji si kanja-kanja na ibaca pa to. Mega wita to mengaji ko ina lalu lupa kita idaku mariawa katalu na patam mati ya. Apa dia na may salah to. Iya ko pa kita mo may lalu ngay de na may salah pa isang permate makonto lisu si jalo lalu pa jalo mako de na kwaro na ko de cing siapa ibaca. Pikui bete ibaca as-salakirumi timuina lillah. Ya. Para ketu masa baca sunat tu Pak. Ya. Ibaca apa tu? Dia nak ditutaka beri bawa napa makimu timu pada to mana-mana. As-salatu di zikri ia sampajange paringarang kedo ada-ada. Ya. Makanya sih nama sabi kedere justru al-imanu urianu. Ya, ia kota pa mita bolai de panasuku walibasu takwa pasuku de sebab sipa amita urat tungatungan. Wa samaratul ilmi panasa ina sebab parisan paring kading. Alhamdulillah letu yesu pa ipah kiguna mana mo pa. Paring kalingat tamakanja mana mo paning kalinga bicara-bicara madicing pak kita ta nisa mo pa may tano makanja-kanja ipahat ta nisa pasilengan madicing di naman itu termasuk si disukul ka ya pa itu termasuk maladeh kita orang kutili irita ni temate tutilona lona ki burui di mo panang kairita ni tajang alibi mati. Ya. Tulirita ni kejadian arjasuan akuasana pong Allah Subhanahu wa taala. Tuli semua pirita di kuasa. Ya. Makanya napa turungi pong Allah Subhanahu wa taala perintah na puasa. Tu mari surati permalatu ya wacarma. Gampala dai paham. Pikui cara pahang maka da iro pong Allah Ta'ala batina milu raja kina sebab dicik bato milu na pati tinggi ki. Ia naritu takwa. Pertama-tama na tengi mandre na tetuki minum na tetuki sidape mo bay nila kita kosoy. Na yemen ang kapakula ko tumaso. Ya. Na yemen pa ito makbay ni pato meto sidape di na tengi kosoy. Engkau tahu dia yang kanaring kali ngerana, wak di moje pada pak ustaz kuan ni, naku wak di nak kada, akak beng pagatui, makoje tumbuk ko dia nang kanto maring kalinga.
Ya, wasengnya nasa ngasuan selama sulang daku. Iko mau tapi dia nak kau tu perintah nak kami. Ya, sini masa bingkedere. Aga katana Pak guru ki jolo po ngalla taala macca yattang ko anuta jolo Pak guru ki apa iya ko anu nata we pahami mammo anta iya ko macca ni yattak ko anuta lettek ni tu pallolongangi malak dappaca ta yattak ko tane anuta tappai risep pasidangan madiceng si bawa di na madiceng ya na ko macca ni yattang wah magampalak dan nasuruh kipong alatan Pak Maca tu ni isuruh. Nah, jadi itu Pak aku Pak puasai Pak Birjama tu Pak Birjama Pak Nesen kada wah sadangka gaman rewe minunge kosuide upogo Pak pengalata alam mateng apalagi iro jamaing ni pasuronna tumas somona tumas sampajato manu dan lain-lain sebagainya. Ya. Gangkana ia kumaca ni pasilangan ni madeceng makadan mita fasaumu yu'inun ala kasri saswat ia tu puasa nanule tagang nanule matoro napaswi apa digaga mah kasolang sangadina napasu araaita man ittahaza ilahahu hawahu apa anta takunu ilaihi wakila bisa nagumita tahu irindringok ko napasuna atau tanya tuga pada ikut tangai ia napasir. Ya. Kaya ganun to ya sang yatoro ko napasuna. Weh, kemana nih teh? Si tindro-tindro lo matarawe. Di si seneng kana macina, gina kana macina. Tulina turusi Cina. Ya. Nita welo masam pajasubu diri tanang kana macina-cina tudah wala na pengalata lagu padahal batina nabi ta inna man kada fil masjid pakada zarallahu haqqal mazuri ayah karimas sair situngat-tungan na tu masigi on romah kasiwen tapi hakikinna masigi on ronna pengala taala tarimi tamu atanna ia angkai tudah di besiki. Jadi itu patu dengke ke mesigi tamun nak ipong Allah Taala. Nah hakang ipong Allah Taala untuk pakalak bi tamun nak ipong Allah Subhanahu wa Taala pakalak bi digagas siwa-siwa wat dipakatunaki termasuk malaikat. Ya. Agam itu harus tahu turan kok mesigi nomor sidi ko ki masigi na sabat tamu na ki po Allah Taala dito na dito maparisujo ipanguluwatan ajewe dino di ya ko meki maparisujo ipanguluban ring ajewe bisa to iya runtu to maparisujo lawatan ajewe na sampu sujaran tania pitana ya ke ya teng kedona ya magai sari ko mangi napakalabi ki po Allah Taala ipakala bitui ino riasa ifallah yatfatka toli pala yolongan ipong Allah Taala gau na puriwe na pujie tina tambaya ko tu hidayah tameres ko hidayah ya. Yang kedua ia makokwebe detona gagabita detto tu gaga di cenne itu ipalappa sujjadange ko diga sujjadan na tesa de tadi gaga di cintu itu mutu aja itu mas sujjadan maka coba demo sujjadan gudu mu ya aja tona tapi manangka mana alam mu nyawa mas sujjadan ko na mu ya sujud to yang pertama kali ma peringarange alena andri guruta almarhum Haji Pataudi sekarang tuyun mu ma peringarange maka aja anta parappa sujjadan ya. Makai iya tu engkau sujaran dari mana bawa saya dia memang mau dia nak sujaran tapi maku kau agan apa je sujaran ina nama tamat je utu sak diratu ukoh dia ukoh karpi ini ya siapa ya labong sumbangan na tawe untuk tandangan na Pak Birjama tandangan
Apa iya koto mato na sammi pak nundri makalut tu ai dada utu na tu. Sara cek de dan ya de jolo lo si wae. Dia na pare kota manglo mo pasilap tu tele de tu mariga tapi iya koto mato ya na je rasakan. Wae tili wadiudu aja na malah datalan ra. Tapi komako ni de mo pasitumpu. Iya na riasan akalangi minuto iya kalangi papedalena siji salat tanah sumbangan kumisigi ne pakai guna nama sanah pinadina. Sini nama sabi kere justru ya rohawai makato kanja wae ya manari olo deji ga kato makan ciwa joju asi pak kota mani misigi sambil repak yondri kue repak itu wujud titiki ya makmo lampu gas naik pakai ya kok kurangi kumpanan din jampangi temat tengang mak baca bamupu pak iman dilata sela siki wah iya mak kowe alhamdulillah ya, makanya walal akhiratu khairul laka minal ula agagi mundri kuki agama itu lima kanja itu mundri iya mundri masuk ke jalan ya jadi dia itu kanja nak akhirat na iya kulino iya mempai malah dai puji lino pak di kapan ka dipitangi akhirat tu dicurita mo pa tapi ya koratu itapat tatat ni so ini tu malah dia kita orang de na marigaga puji lino pak iya pa na marigaga ko talupai wi akhirat iya pa tu na marigaga de na marigaga ko takkelo lori atu utungan linota ya tapi iya pa tu tabahaya ko talupai pong Allah Ta'ala. Ya. Dia na marigagat makan jatuh kumege warang perata. Yang penting aja talupai asiri kingang asuri mondrina pakutanana pong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sini nama sobi kadere. Jadi kutiba alaikumus syiyam. Na perluangi pong Allah Ta'ala puasa. Kaya kami tahu dia na perluangi pong Allah Ta'ala puasana. Tamai ular ramalan nadina tuba makari pun Allah Ta'ala angka mau tu di Cina puasamu tapi tania puasa makitu perlu pak wilor moje jolo tuba gangkana makan jai bate mutikan ya katana puasa ya. Apa ya kodemu tuba ma puasa ai pajai matu ular ramalan ya mau pimang apa di memang tuba nutamai wi perintah malada ina perlu pun Allah Ta'ala. Yang kedua, makanya pun Allah Ta'ala dewa perluang puasana. Tahu si salai masih surah mak bali bola na silur remaja. Ya kode munlek betui aja na jolok musilur remaja. Makanya tu pa napalab batu to pandritata makan jalan dah mah koko tu siap dampang. Nomor na bawa tewi lau ko kecil-kecil kilan sumilok dampan nap sebese maafkan kita saling memaafkan tu masuk bulan Ramadan. Terus ini ya pelik kore nak dampang yang dia minat di pagaji pangkat tu tak tahu nak ya dampang yang elimu. Oi tahu pacu kerin. Ya nak sini nomor telu dia nak perluangi Allah Ta'ala puasana tahu madoroke kudu itu pajajin na tumo pina dia nak pedicing mati ni na dia nak pedicing. Ngaku kawita apa nasa makadiga almarhu 50 sabbu almarhu 10 sabbu almarhumah dan lain sebagainya berarti macam ni mapedicing kuarelata. Wi pajai itanayano makari angka sikiringan nana. Ya. Sebab inna ma amwalukum mauladukum wis hitungan-hitungan tu wija-wija bak siwa barang-barang ujian mana mi pacoba mana mi itu. Ya. Makanya aku macam pakai gunai insyaallah bi anna lahumul jannah nawala ipong Allah Ta'ala sabat suruh apa masih ya. Sini nama sabing itulah mumpun na pinraga mo pipong Allah Ta'ala sunga serkemangi pada ipasangka-sangka ipakuleng terakhir ngkasih di siji salat tariolo wah maki gawaran parana ya rupege waramparana anak jadi di mati ninduk na mati tu nyambuk na malok galun na malok tu darat na maya kesepinah ya agami ba kekurangan na iya panagis sama sigi tacica-cica tomi
kecili-cili tu mi gare nalo pesigi mah ke juma kama topi tena tama pusat dia na babangke ya nak bersala pu imang masu ni jadi gata mitai yorba kekurangan ya mundrin na yaro ya panitai babana masigi ko lalu ko takut gining pale ya sinna masabinge gangkana yero bainena cawi na yero bainena meripat to malapah ning kalingi mapedato tema kada innamal musyrikuna najasun situ ngatungan na tu tau musri najis iya mesti depe ya ketoli na sampayat tu menurut tafsirnya ya najis tu iya mesti depe masalah paha bainena ya kadai dia guna na iya dia teri masampanyang ko najis tu iya mesti depe diga ka baraka gangkana silada calo aga pije musapa melo ko malya ko lo ka bulu masur balu ka ko sapi si di be ko malya makolo sika masur bali de pana capu men di sisa nagalungi de pana capu men di aga pi musapa nakada iya usapa iya de pawun prima ko ko gangkana de na melo si coco makunrei de ke gama aroni te min kalinga baca ya padahal itu sifatnya Pak Aronewe itu ibaratkan ya koto mapat di aja natum perilada ya koto sogi aja natum mabur itu dua itu di Aroni kanja itu pusima muji makunre makan jatuh ya koto maperi aja mu paratu ipat dimu keteni masa kupon nah kan kolasa aja naliwa sah nekia ya kumadisi kumusogi aja mau boro-boro sinna masabingka karena masarang mitai duda ipurangi kupu imang kada miskinur rajuli bil amramati tu dimacipi penat dinna tau pureang ka bainina nadur digaga narasakan ni nak kada wae mah kotongan sang pu imang ni agak kana aga mi kalebihan to ia naruk asalan nesang te angka mapedato ko masigi musting ka kututuda siwali barangkali na pujila da mangkali bicara agama tapi dia pilih hidayah yo kong katau mate pak de nak de kumata sie tadi yang nang semi te makadami mata sie tuling kata tuda de nak de ya putu te si siapa masigi tapi ina mi mata sie te sikap biseri bakudi dije maca to sapa kedo tapat juga bapara je tau parula dai mari makurah hidayah tu tahu mas pakai ya sinna masa bingka dere gangkana sidiwatu lawi pasai tojo minta maneng makun rengke lalu lo balanca dua pasai milot tujuh itu tetukur pasai naruntun si di makun reng makadawa ya ku ya ulle pubai ini mak gandong aku subue letu iseh betul nasib pakai mereka sikini nawa tina cinroi tama pasai napa napodang makada pak naruntu malilure nakara maka tua tai pengajai bali mahki itu nakara deni pengajai bisa ibami kok kowe tina cinroi kemana ta cinroi nakada de dena naruntu malilar nakada mega kelinci ku balata karaja ji tak bicara mahkoro bahkan rekan ja iya pas apa malah si tajeng naruntu si mali pana cinro naruntu mali bece dan wah malupu-lupu ne itu kita balik malin kada iya iya mana nama jaban iya man nyawa nama kundrem naruntu mani mali parapa dan ai aja nama alai itu kari magato si nakada no kometo da cemme inala tena balu itu maka tu sangina na ibisai mo nakada iya no puji makundrei sa barat na ye bati kumilurang macay di pa na macay manjamu nyawana din macay nakutanang makala kenre mon rubulani rumah kunrei nakada baini mundin na pu imang itu kaya pu imam mate ni baini na jadi pura mak baini na nakada dia matap na makar loloy makada kan makan jami lawan ni tabayangkan ni Pak, pedi ni Pak biasa lima decing. Letuk bulan apa imam agatok datuk agat tu napa. Kamu ki demin nak berisalah. Nah itu berisalah enggak biasa tu payah tu. Dimakan ni kamu ki.
kamu ki. Kan dipaham. Ni kata jangan aja. Oh iya. Kakak apa perlu nak kadai kada tama ki medan ya tu tama tu. Tama nak kada. Angka dia perlu ku Pak Imam. Kada aga nak kada. Itana na suruh kat tema baini na panna angka makunrai na lalakda akalaku. Na lalakda andre na mataku anak tamana. Kada ke je anakku. Kada itu makunrai na sang ku pasal runtu na kada ta anak na pu imang ite je rumah balisi. Ada nai baini ku ji iya tu. Ada na way sajan renuna tu. Sajan renuna tu. Meta situ na pakaru tu mah. Agalala meta polanga pu imang. Nawat ding upu bene tas sarang. Teko sarana. Agalala. Ya. Waling sepeda kanja tapake lama sigi. Nakada pu ima ayi dito na kuat. Ia ku pajanang isi pototo ku beneku malat da imu puji de na mawata sarana. Kadaga nakada ia ku mulai masam pajak biri jama'i patah pulos sona si todong tuding ka ku masigi en takak beri pu imang aga nai gaurangi. Tanggung jawab ko suriman di upurai wi baineku tataja manibata tapana talakna inap patapu baine. Nakai da makawatang itu. Sedang kak gamak jumai saat di depura jingan jam paku itu. Dia jadi pu imang. Minta situ na pakama den jadi. Tapi hidayah po dari Allah Ta'ala pasabaran na pujin na mingkadinga pidato agama Yero bah hidayah. Latu bolana dia nami matin rumah tanah dia nami dan di mika mulai magagato tay magagato iya. Ya. Sini nama ningkali ke makadam na labirangi nabi tujuh matai atanna tudah maringkalinga gangkanna aga dia na makanja ni aga makanja pede makanja ni naiya tu di masam paja sunna itu apa aja ia mau baja ia mau sangadi tu nabi tu. Sinna masabi kadare gangkana lawi ko pu imang nakada wulle pu imang nakada ngerangi siesomi de mulau mas sempaja sidi mi batu de mulau batali kada wae pikun ko to malasa nakada de wiseng yang penting sidi asore mulau len dinen tadi ipamula pe mesi gangkana kada bisa tu ning kadinga pedatokan Allahumma la sahla illa ma jata sallah wa anta tajawzus nasyasita di gaga mawatang ku hidayana na pong Allah Ta'ala di tu gaga magampang ku pong Allah Ta'ala milureng mawatang iya bawa dua nak katani nak kada boleh upana pa mulai nak kada matu ku subuh tanga bandi mo ping kanilo matindro ku yaban kan rang engkai bukate melolo magasan na masam paja subuh tasilang ni kaji iya nak kada iya tumi je lama berjamaah subuh nana ada bajang sini nama sabi kade lo asela wani napa si minggu mak berjamaah lenyak kalana adanna aku jangan pagai aku gara-gara lo kak makko melu mak pubeni si di makure si mata karena pengalat Ta'ala walupaini bainina puima turpa iseng hidayah. Sini na, iya rapu ima iya na kalau mak berjamaah pak. Biasa to lete masigis pak mega masigin tandra na kada. Tulian kaga iya mak berjamaah nak kada idi nang kaji na digaga. Iya kong ke masam pajang loro asara pura masam pajang asara tenade. Iya kong ke masam pajang isa anu magaribi pura bisa nade nak kada laba imakun rai. Sini na masuk talu pula sera sona sitorong lo ni pu imam masjid ni dan hidi gage padahal angke macalindru anda hidi na batal ni gage sini na masabing kada onro kanjan na tahu puranya agak nilok bangi makara dengan awak di toleto lagi batu ta cici sana kada ba makanja me tu ko kana sisa nak basi gilingan mene batin bang layolo hayal alfala na pahiyala so maka ita sigilingan ni dan na makanja mau tu matu mundi namo je pukate herato
Ahiman ka jana to na panatama masigi enratu masigi mala ni Quran ngaji. Lawi pukate cele-celeng na kana macato ngate mengaji apa sigiling ngina baca tu. Sini nama sabi kadere gernai patapula sona ang kani bawa di lo Pak Imam. Kani lo balanan Pak Imam. Maka dari Pak Imam ada yang itu natu tambo dia oleh siri bicara kuna saya oleh siri. Pikun akara wita lagi baineta kutu dita makhluk kuring madosa ki apalagi ne ku puber ang kadita la Pak Imam taliang ng sapeda tapaki lo masigi ta saparang nga baineng kung kataw sidi si polo aju si polo tahu ia na di nak jalokannya ia na tu tarima de ulim pala ipas sabarang na mau mani apa tiropole di Allah Taala tapi idi pas sabarang na maka de imang alhamdulillah itani miki de nang kana turi Allah Taala yang penting berjenjang makanya ia kata insyaallah aga kejadian aga na lorong pu imang li ayyadallahu bika rajulan wahidan khairul laka minad dunya wa ma fiha ya kong kata muli polo tuji si di tau puseh iya nasabari nama kanja pahan dari sisi nagame masarulak di iya tunna yelino lolunisa agana lolongan nang iya tau miloy mak baini man salla arba'ina yawma salata fi jama'ati la yafatuhu takbiratul ihram Patakabbarallah bara'ataini bara'atun minan nifaqi wa bara'atun minan nar. Ya kong kata muli mas sampajang biri jama'i patapulo sona si toro-toro tuling ke dalam sigina takabir puimang iya na nalulungan surga pamasina pong Allah subhanahu wa ta'ala. Aga minak kata ni di gaga mawatak kupong Allah ta'ala milurang migampang dito gaga magampang kupong Allah ta'ala milurang mawatak. Ya. Sini nama sabi kadere na sebab mesin ini mungkin ada sepiringan maka perlu pertukang itu na puro napak barakai pong Allah subhanahu wa ta'ala napak barakai papedalik daripada di mana napak barakai atutu ngata napak barakai sininna angkai penai ding ilalana tutung dinuti subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.